ubwo biba bigenze bite kuyamfatisha Salamu. Ugita unyuze kure Sekari bakeya. singiyo byise komeza aho ngaho komeza ntacyo murakoze cyane nkuko mwayibonye cyangwa mukanabyumva navuga ko ikipe ya Rayon Sport twarasezerewe nk'abakunzi bayo ntabwo twishimye kuko byibura by'amahirwe dusekera twakabaye dukomeje mu yindi round gusa twakinnye umukino ukomeye dukina n'ikipe ya Al Hilal navuga ko nayo itari yoroshye Rayon Sport rero nka ekipe twakinnye umukino mwiza tugerageza kwitwara neza duhusha uburyo bwinshi bwari kubyara ibitego ibyo rero nabyo navuga ko umuntu yavuga ko ari iby'agaciro ariko twarasezerewe kubera igitego kimwe twatsindiwe hanze kuko twatsindiwe mu rugo nako igitego kimwe twanganyije hariya byaratunaniye kuba twakwinjiza igitego cyangwa nabo ngo bakitwinjize nubwo bari imbere y'isinzi y'abafana babo birangira ari ubusa ku busa dusezererwa rero kubera itegeko navuga rya FIFA ry'igitego cyo hanze nubwo dusezerewe ariko ntabwo ikipe ya Al Hilal dusezereye izatwibagirwa kuko izahora yibuka akazi twayihaye icyuya twayibijije n'abakunzi bayo ubwayo nabo ntabwo bazibagirwa akazi ikipe yacu yabahaye rero nk'abareyo ntabwo navuga ko duciwe intege no kuba dusezerewe kuri iyi round kubera ko ikipe nka Gikundiro ni ikipe imaze gukura imaze kuba ubukombe ku buryo utavuga ngo ucitse intege kubera ko wasezerewe ahubwo ibi bigiye kutubera isomo twitegure neza dutegure ikipe ikomeye hanyuma intego yacu uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira no gukukumba udukombe twose dukinirwa hano mu Rwanda ubwo harimo shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro nibyo bikombe navuga biba byihutirwa ariko hari n'indi mikino turahera ku mukino tuzakina n'ikipe ya Mukura ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha umukino w'igikombe nawo twajyaga tunakinira kera hanyuma tuzakurikizaho imikino y'agaciro ku itariki 12 hanyuma duhite dukina Super Cup dukomeze na shampiyona gahunda rero nkuko mwayibonye ikipe yacu ni ikipe ikomeye ni ikipe ifite effective ni ikipe ifite abakinnyi beza ntabwo bagiye kwicara kuwa kane turatangira imyitozo yo kwitegura sezitaha ndashishikariza abakunzi bacu kudacika intege kuko ni rwo rwego wa mugani tugezeho nkuko nari mbivuze gukomeza kugira ubumwe no gushyigikira ubuyobozi ndetse n'abakinnyi na ekipe muri rusange kugira ngo dutegure ikipe izakina iyi mikino umwaka utaha igihe gitaha kandi tukagerana kuri rusange Jean Paul tugiye ku kintu kijyanye na klima twari turana i Kigali batubwira ko klima iri hari rimwe mu bintu bya fixe abakinnyi ibyo bintu byaba ari byo oya ibyo ngibyo navuga ko byaba ari urwitwazo nta mukinnyi cyangwa n'undi wese nk'uko wabivuze narindiyo ku manywa nibyo haba hashyushye bitandukanye no mu Rwanda ariko ntabwo umupira wahuba ku manywa uba bwije nge navuga ko nta kibazo cya klima twahuye nacyo saa moya n'igice zaho klima yaho ibisa nkaho neza ari mu Rwanda saa 11 navuga ko rero nta kibazo na kimwe twigeze duhura nacyo abakinnyi bacu bakinnye neza ndetse mwabonaga ko nta kindi kibazo bahuye nacyo wenda kimwe mu bintu navuga wenda byatungura nk'abakinnyi wari uhakiniye mu Barabu bwa mbere ni imifanire tutamenyereye guturitsa amafe d'artifice guturitsa ibintu byinshi gutera ibishirira n'imiriro mu mazamu kwatsa umwotsi gufata amatoroshi bakayatera abakinnyi cyane cyane bacu mu maso iyo bafataga umupira gutera amapenaliti cyangwa amakufra mu mupira y'imiterekano ibyo byo n'amakorne byarabaye ariko abamenyereye mu Barabu ubundi niko bisanzwe bigenda navuga ko rero nta nubwo byigeze bitwafekta kuko nta gitego twinjijwe kandi turi kuri iyo pressure kuri stade yabo yakiri mu 60 ku Barabu bafana kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma navuga ko nka Rayon Sport dusezerewe nk'abagabo nkuko nanabisubiyemo twagerageje gukina neza turatera amahirwe menshi ntibyadukundira birangira dusezerewe ku gitego cyo hanze ku itegeko rya FIFA ribiteganya
navuga ko rero ku ruhande rwa Rayon Sport nubwo dusezerewe ikipe ya Hilal ntabwo izatwibagirwa akazi twayihaye, ikindi nuko ntabwo ducitse intege nk'abare, imihigo iracyakomeje, gahunda no gutwara igikombe cya shampiyona n'icyamahoro sezita. Njapo tugire ku kintu kijyanye n'imvune twaje tubona imvune ku buryo budasanzwe, ubundi byaterwaga n'iki? Nibyo navuga ko byiciye imibare abatoza, remplacement forcé, kuba wari ufite umudefanseri nka Ruguro akagira ikibazo ku munota wa 20 na kangahe agahita ava mu kibuga, byanze bikunze muri remplacement hari ikintu kiba navuga kigira byinshi cyonona. Ikindi cya kabiri navuga gikomeye ni ku ruhande rw'ikipe nka Rayon Sport, kuba wavunikisha umukinnyi nka Mugeni igice cya kabiri kigitangira, ubu ubonye remplacement utari wateganije ku buryo kuzo wari bushyiremo mu mibare y'umutoza hari icyo navuga byica, ariko byose ni parti y'umukino, bibaho. Hari igihe bitari kuba kuri twebwe bikaba kuri adversaire, uyu munsi byabaye kuri twebwe twarabyakiriye, kandi navuga ko nabakomeje kubabwira ko tutacitse intege, ahubwo imihigo ikomeje. Ikipe ngagikunye nk'uko nabivuze ntabwo icika intege gutya, ahubwo igihari ni uko gahunda ari ukwitwara neza sezita. Bizere ko defete yo kusezerwa tazafekta imikino dufite imbere. Nta na kimwe kizatwafekta, igikundiro ubu turaba professionnel, turi gukora igiprofessionnel, abakinnyi bacu baramenyereye, barakomeye, mumaze kubibona henshi. Navuga ko twe nta kibazo dufite, yaba ku ruhande rw'ubuyobozi, ku ruhande rwa equipe ndetse na staff technique bameze neza. Kuwa kane imyitozo iratangira, twitegura umukino wa Mukura, nyuma ya Mukura duhite dukina imikino y'agaciro, duhite tujya muri Super Coupe dukina n'imikino ya shampiyona. Asante sana. Murakoze. Sawa sawa. Iba,